Vjerujete li vi u horoskop? Jednom mi je bivša cura rekla kako u horoskopu piše da ćemo ona i ja biti zajedno i kako ćemo stvarno puno da se volimo. Sve dok ja to nisam čuo pa je nogirao i onda je horoskop zajebo! I tog istog momenta ona je prestala vjerovati u horoskop. To će men žensko koje mora ubijeđeno biti od neke strane, neke tamo sile. Niđe veze, jaran. Čuba mora svako jutro da se uloguješ i da nazoveš neku ženu, jel, da vidiš, da kažeš kako se Saturn danas osjeća, hoću li ja moći otići da kakim danas, šta misliš? Jel okej da ja sad uletim u WC da vidimo kako oća kakim? Saturn je rekao da je danas sve okej, da možemo kakiti jako dobro. Šta znam ja rane, meni horoskop dođe isto koga kažeš ono, joj, de hoću da te udaram nosom u šake. Pravo nelogično, mislim, niđe veze, ono. Jes ovo dobro ja rane, de još malo, prosvijetlio si me. Pa naravno da ćete prosvijetlja rane, udaranje nosom nekoga u šake. Značiš da to ne treba raditi. Značiš dakle da nos nije najbolje mjesto čim treba nekoga u šake udarati. Ja mislim da je to moja bivša jako dobro saznala, jel, kad je rekla da smo mi destined to be together. Zato što je rekao horoskop. I onda ti kod tele vjeruješ u sve i svašta i doslovno moraš da pročitaš horoskop svaki dan, postane ko droga. Nemoj biti tele. Hajmo sad svi zajedno, dakle idemo vježbe da radimo. Horoskop je Rinaka, horoskop je Rinaka, Tako idemo 10 puta, svi zajedno, hajmo. Horoskop je još korisnije ratove vježbe na WC šolj, tako da ovi svi toksini i otrovi mogu izaći iz vas. Horoskop je Rinaka. Rađenjem ovih vježbi ćete doći sami sebi, tako nećete vjerovati u glupe stvari poput horoskopa. Ako to ništa ni od toga ne uspije, uvijek možete biti ko moja bivša cura i ići nosom u šake. Horoskop je Rinaka, Logan, the fuck out, man!